Kublai Fibaro ki perlok perjor ki wajus nantanat dan sengap ki video hakan ki channel. Ti perlok ia ka balon di ar ka wai na ki prize ka banana tam hakikam jingalekai football. An benai ka haka khat arterik u benai ba pra kat ba na pedeng kita ki plia ki ba shajet an benai yau nong job dai haka khan nyau terik u benai ba spell. Di kumba pile i haka video ke Bangladesh ban penmi ki plia ki bani yakun bha ya ka balon di ar menta ka semoi bawan nekong la benong dari Karim Benzema, kemudian Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Sadio Mane, Mohamed Salah, bat kalian Mbappe. Kini dari kiplia kibawan kamshikmat pilaban page ya ke video kebangan sepo hakamen jang kene ke video. Haka kat arterik ubenai ba pra pentip ya ki live pengut kiplia basya jet nak klub ba per ban nominate ban yakun ya kabalan dia. Kumbang along haka kannya trik ubenai bespel kin penmena uai unang job ya kabalan di or jong snem arajar arpoar haka juk sngi an penmenaru nak benta ki kentai ti perlok hagi ni kendiat snem kuma plia i lara bonsen daw Lionel Messi badu Cristiano Ronaldo lai tang snem arajar khat pra balara daw Luka Modric man ikmil ti menta kasmoy ki wai pat ki pia kin yo ya ka kabu ka bapaka Hagawai pat ke kubor ke klub bernam ha ke Indian Super League ke 8 game hanbekan kalarung sya ke semifinal Intersun hadin ba ke job ya artuli ke jingelek kai dak bayo riu point ha ke grup D. Ha ke jing sya ha kan grup layaran kat point bat ke Bashan Dhara King ke tim napo Bangladesh Henry ke 8 game hanbekan kalatam da ke goal different. Walada ke 8 game hanbekan ke syarem ha ke jingelek kai banakong ke klub I-League nang ne napo India ke kulam Kerala hadu saw la arko Henry kelawan pai pat dah ke jing klein bor banyak rung sya ke semifinal haba pai pat sya ke kulam Kerala ke job hi tangai ke 8 game hanbekan bat ke bat ya kerdan ke bahat raido ha ke me jakan point ti perlok tang kini ngini kendo pat ha ke wei ke video wan nang klet ban I like share bat subscribe kublai shibona